I suddenly realised that actually when I really reflected myself, when do I feel safe? It's when I speak Welsh. Roi pobl yn gyntaf ein cwsmeriaid a'n cleifion, beth bynnag yw nhw, mae rhaid i ni cwrdd ag anghenion nhw. Mae dangos bod unigolyn yn barod i wireddu eich anghenion a sicrhau bod eich brofiad chi gorau.